Amerika yasabye RDF y'u Rwanda guhagarika ubufasha iha umutwe wa M23 uzwi nka M23. Bana na Intego TV tukugeza amakuru agezweho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda giha ubufasha umutwe wa M23 zisaba ko ubwo bufasha bwahagarara igitaraganya. Amerika yatangaje ibi binyuze muri Ambasaderi Robert Wood, intumwa yayo muri Loni ku bibazo byihariye bya politiki. Uyu mugabo kuri wa gatatu w'iki cyumweru ubwo yari mu nama y'akanama gashinzwe umutekano ka Loni New York yiga ku karere k'ibyaga bigari, yagaragaje ko urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro rutakihanganirwa, ashimangira ko Amerika isaba iyo mitwe guhagarika ibitero byayo ku baturage b'intege nkeya bari muri Kongo. Yunzemo ati, turanasaba za leta guhagarika ubufasha bwazo kuri iyi mitwe hamwe n'ubufasha bw'igisirikare cy'u Rwanda kuri M23. Robert Wood yavuze ko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro irimo nk'umutwe wiyita leta ya Kisilamu ishao ryo muri Kongo, ISIS DRC, Codeco na M23, iyi mitwe imaze kwica abaturage b'abasivili barenga 2,000 muri uyu mwaka. Isaba ko iyo mitwe yahagarika byihuse. Kuva ku wa kane w'icyumweru gishize, imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'igisigaye cya Kongo Kinshasa, idahwema gushinja u Rwanda kuba ruha ubufasha uyu mutwe. Umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa Patrick Muyaya mu butumwa yanyujije kuri Twitter yagaragaje ko igihugu cye gishima umwanya usobanutse leta ya Amerika yahagazemo wo kwamagana ubufasha u Rwanda ruha M23. Muyaya yaboneyeho gusaba ibindi bihugu gutera ikirenge mu cya Amerika kugira ngo harangire ibyo yise ubunyamaswa buteza urupfu no kuva mu byabo kw'abaturage ba Kongo. Kugeza ubu RDF cyangwa leta y'u Rwanda ntacyo baratangaza basubiza Amerika ku birego yashyize ku ngabo z'u Rwanda. Inshuro nyinshi cyakora leta y'u Rwanda akunze kugaragaza ko nta bufasha ari bwo bwose inyeshyamba z'umutwe wa M23, ikavuga ko ikibazo cy'uwo mutwe na leta ya Kongo Kinshasa kireba bo bwabo. M23 nayo yakunze gushimangira ko nta ndushinge ruturuka i Kigali yari yakira. Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza imyanzuro y'inama ya Nairobi ni Rwanda nk'umuturambye yo gukemura ibibazo M23 na Kongo Kinshasa bifitanye. Gusa Kinshasa isa nidakozwa inzira y'ibiganiro yagiriwe yo kugira inama n'uriya mutwe umaze kwigarurira ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Reka nkusubize inyuma gatoya nkubwira ko mu 2013 tariki 28 z'ukwezi kwa 10 Ukwakira, ingabo zari ziyobowe na Colonel Ndala zambuye M23 ibiringiro bya Rumangano. Tariki 28 Ukwakira 2013, hashize imyaka 9, nibwo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bayobowe na Colonel Mamadou Ndala bisubije ibirindiro bya Rumangabo ikomeye muri pariki ya Virunga byari byarafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni igikorwa Colonel Ndala n'abasirikare bayobowe bagezeho babifashwemo n'umutwe kabuhariwe w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO uzwi nka FBI Force Intervention Brigade. Ni M23 yari ikomeje gucika intege nyuma yo kurekura umujyi wa Goma yari yarafashe mu Gushyingo 2012 n'utundi two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru, hamwe no gutakaza umuyobozi mukuru wayo General Bosco Ntaganda wishyikirije urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu 2013 mu kwezi kwa Werurwe. Muri Werurwe 2013, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kategetse muri FIB bajya gufasha ingabo zari ziyobowe na Colonel Ndara kwambura ibice M23 yari isigayemo. Umunyamateka w'umunyekongo Benjamin Babunga Watuna asobanura ko tariki 28 Ukwakira 2013 abasirikare bo muri FIB n'abakoloneli Ndara bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya Rumangabo birukanamo abarwanyi ba M23. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania cyanze kohereza ingabo muri Kongo Kinshasa muri misiyo y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania yanze kohereza ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Icyemezo cyo kohereza ingabo muri Kongo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yabereye Nairobi muri Kenya muri Mata 2022, aho zizajya kurwanya imitwe yitwaje intwaro yanze guhagarika ibikorwa byayo. Uburundi bwo bwamaze kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Kenya nayo yoherejeyo izagiye guharurira inzira izagombaga kuzisangayo. Uganda yo isanzwe ifite izifatanya niza Congo Kinshasa FARDC mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Nta zindi roherezayo muri gahunda y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Amakuru aherutse kumenyekana nuko ingabo za Kenya zari zaragiye muri Congo zavuyeyo ibiribwa zari zitwaje zibisigira nzeza ziri mu mutwe wihariye w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Tanzania yanze kohereza ingabo zayo mu buru butumwa bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, yemeza gukomeza gutanga umusanzu muri MONUSCO, cyane ko nayo ifite ziri muri uyu mutwe wihariye uzwi nka FIB, Force Intervention Brigade. Kwanga kohereza ingabo muri Congo Kinshasa kurasanirwa no kuba Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atarigeze yitabira inama ziheruka zahuje abakuru b'ibihugu bigize n'umuryango zabereye i Nairobi, zirimo niyo kuwa 20 Kamena 2022 mu bihugu bya EAC byemeye kohereza ingabo muri Congo mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu bukomeje kugirana imishyikirano n'imitwe yitwaje intwaro, ishimangira ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango. Ni mu gihe kandi kuri ruhande Uburusiya buteganya guha leta ya Congo Kinshasa ibikoresho bya gisirikare birimo kajugujugu z'intambara zigezweho zirindwi. Kuko ikinyamakuru African Intelligence gikora inkuru zicukumbuye kibisobanura, kohereza izi kajugujugu bizashingira ku masezerano Congo n'Uburusiya byagiranye Kinshasa muri Nyakanga 2022. Bisobanura ko aya masezerano afite agaciro guhera muri uyu mwaka wa 2022 kugeza mu 2025. Kikaba ari cyo gihe leta ya Congo yihaye cyo kuvugura igisirikare hagamijwe kugira ngo kizagira ubushobozi bwo kurinda ubutaka bw'igihugu. Nkuko umuvugizi wa Congo Kinshasa bivuga Patrick Muyaya yabitangaje mu Nyakanga, mu rwego rwo kuvugura igisirikare leta yihaye gahunda yo kongera ingengo y'imari kigenerwa aho mu mwaka utaha kizashorwamo miliyari y'amadolari. Ikimenyetso cyo kuvugura igisirikare cya Congo gishingiye ku bitekerezo by'abanyapolitike batandukanye muri leta n'abatavuga rumwe nayo, nyuma yo bigaragaye ko cyananiwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba by'umwihariko M23. Uburusiya burateganya kohereza intwaro by'umwihariko kajugujugu nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo wa Congo Kabanda Gilbert yagiriye muri iki gihugu muri Kanama 2022 agasura uruganda rukora intwaro zigezweho. Reka mbabwire ko M23 ku munsi w'ejo kwa kane yigaruriye uduce 8 dushya muri teritwari ya Rucuru. Umutwe wa M23 kuri uyu wa kane wigaruriye uduce dushya 8 two muri teritwari ya Rucuru, utwambuye ingabo za Congo Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro bari gufatanya mu mirwano. Uduce M23 amaze kwigarura turimo Karengera, Gako, Rubare, Rangira, Burayi, Rukoro, Matebe na Kanombe, twose two muri groupement ya Gisigari ku birometero bike uvuye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo cyari kimaze imyaka igera ku 10 kiri mu maboko y'ingabo za leta. Umuvugizi wa Congo Kinshasa ku rwego rwa gisirikare Major Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Major Biringoma yemereye itangazamakuru ku duce bamaze kudufata, gusa yirinda kugira byinshi atangaza. Kuri ubu cyumweru kimaze kuzura imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Congo. Ni imirwano yatumye abatari bake muri teritwari ya Rucuru bava mu byabo bahunga imirwano. Uduce M23 yafashe twiyongera kuri centre y'ubucuruzi ya Namugenga, uyu mutwe umaze iminsi wigaruriye. Ni agace gafite icyo kavuze muri intambara, dore ko gasanzwe gafata nk'irembo ry'umujyi wa Rucuru. Ivuga ko nawo bishobora kurangira wigaruriwe n'uyu mutwe. Aka gace kandi gahana imbibi na Goma ituranye n'u Rwanda. Iyi yari Intego TV yakugezaga amakuru agezweho. Kora subscribe ubundi tubane.